Just seafood na lang. Welcome back to another vlog. Today is April 17. It's a Saturday and karon na ami kwaon first nga mga papers and then after anak kay samgyupsal or ambot depende seafood na lang lab. Nga naman like seafood na ta. no, shrimp ra man good to. Kana siya ba mangluod gyud ni siya. Ang ani ni siya guys. Basta makaon na nako. Dili na siya ganahan mo balik. More sa katong sigo anak niya nga. Love buhon ato niya tag Boracay. Siya ka ato na rin ko kausa siya na. Di siya ganahan. O sa explanation ni mo anak? Di ka ganahan mo itong seafood kay mahal ang Doris. Char, masking Doris unta me. Kita ko mas satisfying man ito ng samgyupsal. Churot ka. Nabusog kita ko sa corned beef ko niya. Sana all. So lahat na sad nga style akong gamit nga face mask karon. Amot asa na napalit ni mama murag sa Shopee. Ina siya kay ma-fold niya. Di siya per atong usa na N95. Na napalit nga mask ako mama katong usa na 95. Love, hangak lagi lang. Shopee ra sa to gipalit ni mama unya. Ingon sa lang nga nice ko no kay dakog space pero dili ko ganahan ato because especially nga nag-eyeglass ko. Amot lang dili more siya makalipong dili kaayo ang kani gani niya nga part na wire. Like di jud siya ingon nga di siya mag-fog. Bulgogi of nnyo beef. Kaya ako gipili because it has the word yum in it. Sige na, ikay loto. Tigtan aw ramang ko. Isn't it always Ala, awalab. Awalab. Awasa. Tanawa ba? BTS guys. Tanaw na to yung reaction. BTS. Wala stress na. Pag abot na mo dire kay how you like that? Nya, nihilup na siya. Nya karon. Magduha na mi ka oras. Karon ibalik na sa nang ilang kuan. Mao na ni ilang playlist, mao na pasabot na manguli na ta. How's the food? Dami, ganahan ko dire. So far, marag best. BTS naman sad guys. Thank you sa food. Hey guys, so ako lang ipakita ang akong outfit. Cute kaayo. Dugay ko na human o gunahon ang aning outfit. Yay! Anak ko, I love you. Love you. Cute kaayo. Yay! I so like my picture. Thanks, love. So cute. Parang kay galabad na ni iyang okay. Puro K-pop ganiha. Karon weekend. Sabi si baby kay iyang mommy daw taon. So guwapo. Guys, epic fail kay close sila karon. Ugma pa sila mag-open. So, nagkuan na lang mi og milk tea. Yay! Thank you, love. We just ate! Ako akay. Ay, imo man ni mousse. Cocoa. Kani ako cake milk tea. Karon pa ko ka milk tea balik. Hey guys, nauli nami and nabot akong
So, nagpalit ko og outfit kay para pohon if mag-ginger reveal. Charot. Tubot. Mahaway sa me. Ang usa kay nag-rank sa iyang wild drift. Ato siya is-spam, guys. Sa kuan. Ayaw kay nag-clash. Joke lang! It's a prank! Why there's a filter? Kasi gukun-kuan ka, ha? Diba? Tag-inom-inom ka, ha? Palihim, ha? Kumainom niya. Kan mag-away ta, malakaw baya ka. Smoke na. Kanusta sa mag-away? Mag-away ito lang, iba ka sa mabuhaton. Isa. Nag-Netflix. Siya. Hey guys, so today is April 20 and for today kay na ako nadawat nga tadadaan, a welcome kit from Dito and I'm really excited, so let's open this. I don't know kung say sulod ani, but I'm really excited. Dito, so bago na siya na Telecommunity, so I believe ang available pa sa Dito kay sa Cebu and Davao. Ooh, wait lang, na akong name lang kay mahadlok ko, di ko ganahan gugpon. I don't know why, pero nakulbaan ko. Ooh! First thing I see is a welcome card. It says here, hello, bye. Dito na kami. Hi, Angela. Welcome to Dito. We've prepared a little something for you that includes, wait, di na to padayonon, dapat ma-surprise ta. So, dili sa nato kung unsay na adere, but your Dito welcome kit is here. Dito prides itself in supporting anything local. We hope you enjoy what we curated for you, all proudly crafted with passion by Cebuanos and Davaoenos. Exciting. So we have here stickers and some Dito stickers. And next thing I see here is coffee. So naatay black coffee and white coffee from Stream Coffee PH. Shake well to wake the caffeine up. 250 ml. Dili ko pwede og kape, pero ganahan ako siya tilawan. Like sip lang siguro, but tomorrow na kay gabi na karon. Mas fan jud ko og white coffee. Actually guys, bawal ko og kape. Not totally bawal, pero I can still drink coffee, pero like 1 cup a day. Nag-coffee ko ganiha kay dagang kay kong buhaton nun, and now like heavy ang nervyos. Nagkurog na koron. Next thing we have here, a t-shirt. So salay nagkuan gud ani no, curated yun. Wait, curated yun siya ng mga stuff. So mani ang design sa iyang shirt, nagyapon yung mga puso, ng mga ukulele, beach, whale shark, may mango, very Cebu. Nice kayo pagka ano sa art. Very artistic. So, akong size ani kay large. Kay gusto ko lang mag-oversize. Next thing I see kay Hi, Hello album sa Wonggoys, and kadungog na ko sa kanina band. I think nakakuan ko atong event sa, I think Bicon to. Usa sila sa nag-perform. Wala pa ko kadungog aning mga kanta nila, kaning Weekend, On My Way, Gay Is Okay, Never Let You Go, Missy, Patches, Never Too Late, Blurt, and Voices. It's so nice kay it's a local band pod. I'll try to listen to their songs, especially kanina ani nga album. Next thing I see, hi, Kunching Puff Pastry Special Otap. Girl, timing kay nag-crave po kong utap. Like, na ako'y nakitaan. Naglakaw lang ko sa mall niya. Nakitaan ko. I can remember nga sigog ka ng utap. So, na-snacks ika-pair ang buntis sa yung coffee. Next thing I see, Choco Mangga. Wapa ko ka-try. To be honest, like, ang super excited to try this. TMI, I've been craving chocolates. So, sa kaadlaw, nakasuway ko nagkaon og duha ka chocolate bar. And I think mahurot din ako ng ako rosa. So, na siya 10 pieces. I wanna try this na. Wait lang guys, ato lang ilas ang pinakabongga. Next thing I see is kani siyang pouch. Wala ko idea kung saan na-adere. This is from Ant Hill Fabric Gallery and
Gaan siya. Sisod ani. Oh, face mask. So, local brand po na siya. Very laisyo kaayo. So, very Pinoy ang fabric kaayo. And then, I like it. Adjustable sa siya. Kana ganing sa dire. Oh, heart woven cloth. The diversity of our weaves, our weavers, and our artisans form the tapestry of who we are. As one colony, we nurture a spirit that works on the preservation and promotion of hand-looped fabric. We call it dream weaving. Nabasar ako. Ang origin niya kay sa Argao, Cebu, and heart woven cloth by Rosita. Thank you for this. Duha ka face mask ilang gihatag and lahig style ang isa. Oh, okay. Wait, more siya ka na sa surgical mask nga layered ang kuhan niya. I really like the pattern nga ilang gi-use. Thank you again so much! Can't wait to style them. Okay, mana na siya guys. Mana na siya ang pinaka-kavog. So last thing I see, phone! Girl, I have a new phone. Can't hear ya. Anyway, so na ay Vivo Y31 and of course Dito SIM. So it says here, what can Dito offer? Enjoy high-speed data connection, maximize your social, entertainment, and gaming apps. Manage all your digital needs in the Dito Super app. Superior customer service experience and 5G ready. So akong number guys kay char. Free SIM ejector pin. Mana na siya akong SIM card. Let's open the Vivo phone. Y'all be spoiling us. Uy, nga nung violet akong naong mura kong Barney ani. Anyway, mag-unbox na ta. Uy, dili ko professional unboxer. Unbox! Ay, hala. Dapat ka na mga kwan, oh. Kanang ASMR ba? Na-relax mo ato? Comment below if na-relax mo. Kaya ako wala. Time to open this. Wait, saan pag-open? Ako ang ipakita. Sorry. So, ayan. Ay, dara di ang phone. Ay, dili di ay. Oh, na siya phone case. Clear na phone case. Ara. Look! Look! Nahulog! Ka-epic fail. Oh, dili na noon satisfying ako. Sama na siya ang phone, guys. Time to open our Dito SIM. So, ayan. Got it! So, while nag-loading pa siya, let's check kung sa pa'y naa-dere. Ang iyang 18 watts na charger, fast charging charger. And then, naa siya earphones. So, mato ako din yung gi-avail ang ilang 25 gigabytes na promo sa ilang Dito app. And then, nag-speed test ko og 6 to 7 Mbps for the mobile data. Thank you again Dito for all the goodies, and let's try the actually guys, so taga-Talisay man ko, and let's see if 5G ready, sakto ba? 5G ready, and let's see if naanay dito or makagamit na og dito dere, dito sa Talisay. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Let's see if try ko watch og videos. Habalong cover natin. Imagine mo tapos na So goods, naka-watch na dayon ko og videos, try YouTube. So ang atong tan-awon, so ato i-search akong favorite vlogger. Favorite vlogger na nako siya guys. So if wala pa mo ka-subscribe niya, subscribe na, now na. Paborito kanina ko siya nga vlogger ay BH. Skip kog ads. Bahalag idol na ko siya. Nag-like na ako ayang video. Straight siya.
Hindi siya loading, even though naka-mobile data. Huy, may tagdili ko copyright sa akong idol, kaya ako hindi gamit iyang video. Wait, try na ko og HD. 1080p. Sige na lang. Kanila 1080p na to. So of course, it's K-burger. I ordered the K-chicken burger McDo and then K-beef. So, kani siya, kaya ako siyang na-close. 1080p gihapon, and I'm trying to this. Alam niyo na. Ay, hello, ano? Hello. Ba't ganon? Charing kalamay. Naka 1080p na siya, and still using mobile data. Like and subscribe. In fairness, kusog siya. Cause, honestly, dere sa akong kwarto, maglisod kog mobile data dere. Hinay ka ang signal dere sa akong room. In fairness, kusog siya. Mas naka-HD na. Paspas. Paspas. So far, I'm loving it. Oh my god. So, wala na siya, guys, ang atong unboxing. I'm really happy sa akong mga nadawat karon na puro local. Again, coffee from Stream Coffee, a Vivo phone, Dito SIM, face mask from Anthill, a shirt, Utap, Choco Manga, Wonggoy's album, stickers. Actually, napaday sila gihatag lain, but wala na siya nakabutang sa box. Another Otap from Conching. So, kaning isa kay white chocolate mango from Freshco. And ang choco manga kay from R&M. So, muna to siya. Thank you again dito for all the goodies. And let me know guys sa comment section if nakadito na mo or planning pa lang nga mag-try sa dito. So, yeah, let me know in the comment section. Mag-storya ta, mag-chika ta. Anyway, hey, that's it for today. If you guys enjoyed today's vlog, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't, and follow me sa akong social media, everything at Angela Morales X, and I will see you guys on my next vlog.